সম্পর্কে তিনি পারসন দায়িত্ব তিনি সাবজেক্ট চেয়ারম্যান আমাদের হবরা জায়গার হতে দায়িত্ব কমিটি তলনাচন Pula hambai ini Chongboro subjonal office ta creation kemo 2023 inchi no chong notified kya all Khedasara ebong Anandabazar north district o north zone under o boro duita subjonal creation kemo chong onek din ha office ini temporary office setup kya boy chesta kya arpo office setup kya ma chong sujuk khelama yamon karono tau chong tababio construction khelman bakau cinta khelaye jaga nailaye no bo jaga ri ha bo jaga bagar hano puila hambai chini radon jaga bagar sabli chini radon joi bongno bareke hambai jano mami ke bong binim kha ka hambai kiye bong bo bini jaga no ya fe rimon bo ye ke borono chong subjonal office biskang construction nai subjonal office creation ma kemo karon ke bose tini damsara ni andaro bo subjon playu skao ke damsara subjon andaro playu ke tau to bc chong creation khenman boy chong already chini edisini taraf theke o chong bc ko creation kemo to new settlement ro je chini brew settlement boro bangma chini resettlement center ka tinta jagao mo boy chongbrano kono village council chongbai baha sujog mai nei boye additional taraf theke chong already borono notified theye chong creation ke paha arai ko until and unless state government ni concern sarawo finally panchayat ni je rule tomode brano abro block o ni outaro brano khose yangke abo subida brang mai yangmayo abon boy chong bar state government hiyo appeal kyo je request kyo abo state government fa abono accept keling to abo ke chini village creation jeta kemo newly village creation total abco ke 123 notes new village creation mo skamo je tomo ke 587 village council chini in whole adc area to aboni plus 123 new creation chong kemo to aboni msio jangbai Khedasara tawo chong soita village council no toye kya subjon nai abo already by market kepe mase officially chinthio record to abo new creation lasiye ya abo new creation jotokon accept yak songale brang mane government ni rule brang central ebong state ni je scheme tomo central scheme tini niti aidin photo finance 16 finance commission photo bangma pdf fan abdimaro brown tio yamuyo abon baye tawo chong fulfill leng yako arin ko in future chong asa ko abo fulfill hasike jamo soita village council to no bo subjon na ambe tini chong bono opening kema ha boro actually chini opening khelma to 23rd February Maharashtra program to Maharashtra immigration khelma ko arin ko bini apo busy schedule mon baye chong ar ko khurmaya ke tinio no chong bo program no chong success ke ha Maharashtra ni absent opono chong bini nirdesh bai bini order bai no chong bono opening kheri ha asa keo bo elaka biskamo bo bisoro kahamunai je kuno scheme je kuno development scheme government ni jeta phaimo
abo sujuk roni ro jaga tungni kan maine abon bai na সবসময় ওয়াইসো যে চিনি যেটা গভর্নমেন্টনি সোর্স গভর্নমেন্টনি যেটা যে কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন খেয়ে অফিস নাও আবো অফিস জায়গাও তংকে जों রনি যে কোনো কমার্শাল এমা ডেভেলপমেন্টনি বিষয় বা টেরিটরি বিষয় जों रो सब কিছু কাম কেমে জায়গা তং আবো সুযোগ পাবলিক নো জায়গাও তিনারি মা আবো না আইনি নাইসমো আবো দিও না নিও চিন মহারাজ आईनी रिक्वेस्ट बखिए बुंबो एक्सेप्ट किए विषय को जों ग्रांट किए नोटिफाइड किए जों क्रिएशन करना है हमें इलाव खपचाओ चिंग महाराज में तो बदी किए जो तो बे इलाका तो नहीं पाई काबो मुबनो डिस्काउंट जों जो तो नीले सामुंग टाउन के डिस्काउंट के जों सामुंग का हम नहीं आके जननांग जो तो पाल रिनिंग के जों एग्लोबे जों के जों नाम ये सामुंग टाउन में नहीं हम भाई आंजो तो रिक्वेस्ट आईनी काबो मुबनो भाई जों पाला के चांगलाइना आंसारनी आइडियोलॉजी नो तो ये महाराष्ट्र में तो जो डिस्काउंट पत्र चिन्ह जो डिमांड तो मरो अब फुलफिल खेलने भाई जो काबो आइन को